Khongsa container Malkhung bai bike Thutailaimani Chokha Khorang Siklani Langma Patimung Orjun Nat Patimung Sangrong Shal Diporo Panisagor rail station ni Assam Agartala Laharo Shalbrumno Thaglia Tripura Hastewala har Patimung Patimani Rock. Aba Haikeno Sangrong Shal Sharego Khongsa container Malkhung bike Thutailaimani bai Chokha Khorang Siklani Langma Patimung Orjun Nat. Koktomani Bishingte Shawiman Kha Orjun Nat TR07E 9952 Marini Khongsa Pulsar bike bike Panisagor rail station ni Assam Agartala Laharo Fai Tongmani Jorawa AS01RC 2298 Marini Khongsa container Malkhung Thutailaikha. Aboni ulo bike sakani kalaye sagodu khuman kha Orjun Nat. Aboni ulo fire service ni adong rok phaye Orjun Nat no talangui thangka Panisagor bakhakse sakham nogo. Aboni yagulo Orjun Nat no thuika hanui saka sakham nokni saknai nei rok. Orjun Nat thimani koktoma khana keno Panisagor bakhakse sakham nogo thangi sogika Panisagor bakhakse ni police officer Sumadev Bormate Panisagor thanani ushi Asis Sarkar. Aboni yagulo bike te container Malkhung no thanawo talangui thangka police. Patimung no ti belai no khak hamlai jakta bok nukhungni borok no khoboi amsani joto lokorok. Bureau report Chini Khorang.